Subscribe siap, subscribe gelut dengan aing. Iya, baru dapet ke mana-mana. Ya, orang tuh nyamper ke baru dah. Aduh, gantungan lagi gitu. Saya nunggu nyamper. Ya ke cicing buat mana? Ayo ke mana? Ke mana, weh? Ke mana? Di mana, Kang? Ayo. Nyamper si ontel di mana? Ayo. Ontel. Anak kenaon? Ayo tuh ulin lah. Ayo keluar. Ayo coba lah. Iya, bosan nih. Ya, bersih tangan. Bruh. Oh, eta, nah. Ayo ulin. Ayo tuh ada kita. Ayo tuh. Astagfirullah. Ini buat maror kieu deh. Gerasa lolat euy. Euy, gerasa lolat euy, geus adan euy. Geus adan ye. Gerasa lolat euy. Euy, euy, gerasa lolat euy. Geus adan gerasa lolat. Gerasa lolat euy. Ken, anjing kaur aja. Lolat. Aduh, buarai sholat. Jam 12. Sholat mah gerasa lolat hayu deh. Lain maror di saung we. Iya mah lain saung imah. Bruh. Ayo tuh sholat ya. Coba dia ya. Nah, kalau kayak ngerambutan rambutan. Dia lala dia. Sholat nih. Oi dia lala. Oi. Bruh. Sok ajaran baru. Kucuk. Kemana nya? Cing panggil deui. Ustad. Ustad. Kusulian deui Kucuk. Balik ah. Ayo guys. Ayo kontak ke mana? Kemana ya teh? Oi. Ngajak orang
Cing, orang naik dari ke tadi lah. Besok atuh. Kodok. Kucuk. Bisa lek manggil aing. Terus aya deui Ustad di dieu. Kemana wae teh Ustad? Nah, buat bisa leungit. Heeh, terus bisa lagi. Ajarkeun atuh. Ajanteun atuh. Kalau beureuh kada kieu teh moal bisa diajar. Bruh. Ada kuliah tah cara namanya ngalih kita ini. Wawakar. Leungit. Kabeh. Abe ada. Kabeh. Wawakar. Ngara leungit. Heeh. Mana pengen ngitina walaupun ada gede gitu. Wawakar.